Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. UMDC juga mulai konstituensi bakti bolang patau hakakat pratrik ukalalingkot arja arpusau ulap lepat ba ya kesuruk yat kali hakasna mulai mau tawar dong mau tunum kebajerong kemasiswa prapomita belamang pisah lembaga PWD kajing shna ya juga suruk kolong kumsi benta ban penkre nek benta kajing penlong ya mas beningkong jong diken Saulus Kharpran uban hakasna mau tawar ke bahap hapo Saint Dominic Saviour's Church mulai parish uban sa syak penkentang lingdok sok blei haka arpau trik ukalalingkot arja arpusau haka ying meneba laj khara bat kemas beningkong jong kan salong haka arpau trik kalalingkot arja arpusau hamadan dong nong tunum hamau tawar haka jing play ya kadika surok lasa kilang du parish priest jong mulai parish Reverend Father Telesfo nonglang urang bak shnong jong mau tawar kinong kit kam shnong kinong kit kam jong balang Catholic bat kiwe The next step is who you play. You play no any surak. Nanti udah kam nanti kita song bakal stop nanti kita jing berketang di kon. Akan kita sandi ke persoalan bagi IT akan kita surak seksyon. Sebelum perkan, bana kebenta kadi kamas kebaningkong jong udikon ban sekentang lingdo hak lasisngi kan long kubli kumbang yo I menta. Nginang perkan mengisule kumbadai karukomle jong kabalang ban sengu yo blei na kebenta bingilayo sawi padu lingdo jong kaparish sawi padu lingdo jong kamau tawar CMC jong kasnong jong hihi. Ndrei palat banya kata kabang ikipilenti kumbala ong mende nong penyain bang yo sakani kasurok yo sakwi kwiru ublai ungkerku yangi tang na kebenta shisngi ungkerku yangi na kebenta kebasilen ter jong kajeng emjongi nado basdang hadu bakut kajeng emjongi ten berkata klemna bun ktin ngai kajeng kulai ya kidu barak wela dan bentalang na kebenta kie ke barak khain kum kajeng benkre na kebenta kamas aingu jong lundo batmai jong kaparish jongi jong ka CMC motawar jong ka snong motawar berkantam na kabenta kani kapur kabay kandulang menta ai kulay kerpang e ya MDC Budan Buram jongi belanda mdei na kalyang jong I ngam tharai bengin yo iya kani kasi badia kani ka jaka ka balong kuni rengkat berkiwi pede ki pradakhat jong kaparish pastor council hakabang ilya syong perkhat nalur kamas hakaba ukung san salong lo ilung do thmai hakatu kasi ndrei kai kaba mangi pade kum kapare sing laban no senyang na kabenta ka jeng bejeng biang ru jong ka snong ka thau jong ka imlang ka salang berkeni kelong kawai tama amdei dang mangihi dei bau blei ule lengba jung no ru jung no berni dan hande EMDC Budan Buram jongi tengi ai kubleiru khamtami ya ka PWD department keba nadu executive engineer balmla ban poi mata ke bunkam ke jong SDO GE ni ai kublei ya kani ke department ke jongki wala da kimdon namar ka dei pok ke jing simkhia ke jongki balala ban pendep ya ki estimate kalkum ke jing tha na kaliang jong deputy chief minister ba preston bat kumjur ringkat ke jing buddian jong MDC ringkat ba ka shinong bakila le word ya ke estimate batang kendiat ngiyo ya ke green signal ke ngiong ke ba ha ka ba ya kani ka kam dei ban sedang no marmar bang ipha de ke sungu ba basak communicate ma pila ni convey kani ka message ke jongi bangi ai kublai yo deputy chief minister namar badang bun ki kamin habanya tengku ki ban sele kani ka widening bat kiwi jong ka shnong tele sila dang ngimpen pau ke sungu I kan long ka e ke bom sungkia bat bakit kia bat ngi ai ke jing kublai ya phi batu blai unang ke ku do ya phi un ai ka met ka bakoi ka bakia unang ke ku ya ka jing angnut ke jong phi ban trei ban sekri I para brio
Lesi amtang hamaulai henry wat ikari ke jaj benrio namar ngi ilma ki kam jong phi ki babun ki la banyo ki employment leng ba jong ka kam ke bang phi piseng bar kumju pinang la ban tre na kementa kamaulai jongi hi barok kawe pada ki singki por ki ban sawan pen sadon kini ki jing temu ki jong phi bat ngi duai ba ki e ki bar khoi kin urlong biang bat pinang la ban e bat ban sekri yengi ki no maulai hi barok kawe bat kumju bangin ya biang bat pinang la ban wan rai ka roi kapar haki liang barok si Sunday banwan ya kecing bat pen kentang yu tikon Saulus Karpran ubadai ukun jangan ni kesenong bat kecing kermen kalong bangilayo ya kini kelinti nak kapta ban pensuk ya ki prabangait ki bawan nak tusingi nak kapta singi bakarpang ka surak kadi kawai ka bentah ka badan kamtam hapo kanong ka bentah po senong po thau deling ba kecing don jaka surak ka ba pensuk ya ki nong senong hakaya kayeng tingis ko so tena nak step ban i kini banakaliang jonga kum MDC ngala trash tom nakabenta ban lej arsin laisin nakabenta ban lej pensngau ya kini ka surok kidan kipor nglelej lang bi bajem hadian bangila lej ai ka wi ka kot ngilej budien bagi kwa bagani ka kam kanum sakut tang hapo ki sithi ka bangi ai namar kumno mi khamat hi lada pismat ban lej ban ye kendu iki officer ban ye kendu iki nong sin shar jungi ban ye thu ngai bakam dan jing e bangin wara ya kanu kecing dan kam hak bede pat karoi kapar pok senong kathau barakan ke step komplei mentakan ni kar urlong tenakan yang jonga kumno mi khmat kat pakadang dan kapor bangan trai kumno mi khmat nginya dan kat pak senong hak kecing dan kam joka namar sisian bang lakit hak terpeng bangin kit ngin ba ya kesenong kathau kadai ka kamram jonga kumba ki juong kinong song senong bangide kupa joka senong ukpa joka constituency yang kini kami khmat kadi ka kamram jonga banwat kilat nanti nangno banwara ekta jingdot kam hapa kinong song kiwan ban persngau ngamla ban suken taj la kinong song kiwan ban persngau nga ya ke jingdot kam la kade kanu ke bentakat ke bangala na ka bor jonga kom MDC kom pitip ngamdan than ka bor bangala ban kot na ka benta ban nyerap iki babun henry namar bangala sim ya kini kecingkit akan terpeng kadi kecingkwa jonga bangan sim akan terpeng jonga bangan sakri senong molai tetakadaw kadi ka kamram jonga bangan wat kilat kelinti ban pendet penbiang ya ki kun joka konstituensi hakan no jing.com ka baki ki .com tetakadaw habawan man persngau ini ke surok ngam sim lalet marway hireng lakhot lang ka senong ngalakhot lang nakaliang ka Paris banyalet lang da ka jinglet jongi ka ii ka wat ka sarkar ka ii bagade ka badan kamtam tetakadaw dan kam mandan ka jetre lang jong kanu ka benta nakabenta banwara ya kabit kabiang hapok senong kathau te kum mangalaong mane bakatang dan kapor nga kum MDC nganang treasure ham nakabenta ka senong molai wat ladang ala syarem hakin ka last election ru kam dan kanu ka jing pen sosi lene ka pen pentat nga hanrei kadang dan man ka mensim banganang la ban treasure ya konstituensi jonga nakabenta kabit kabiang hapok senong kathau but kendiat suah bangan penkut ini kecikran juga. Hoi mentah bila yo so bakan sedon ke election juga MDC. Dan nak liang juga kasulong ye kipat ba kalong ba ngangan nyelek be MDC kesong upat ba la daudang ibet yang ban pensiong kan kesuki bangan sakri kemun nganang dan kemensi ban sakri kesong mulai la dam ibet ru ngakloy bangan song suah sipor nak ni kejeli jong kecing sakri kesong mulai bangai scam bobleun kurku nak benta kani ka step ka pamenta ngi kitbok ya ka balang ya kani kecing tumu ko bah ka jongka bat khamtam ya ka ying jong u dikon Saulus bobleun kurku ya ka ying jong i ka balala ban penmi ya ulendo nang ni kesenong banlong unong syarai ya ki paramensim ki padan hak ni kejela kejongi ngit scam bobleun lorkat nak benta kani ka program ka banlong si Sunday bangit scam bobleun kurku ya pi ki parabngai ki papediang ya kani ka jeseng kemas ke beningkong hakani ka jaka ke jongpi bat lingba ke jingkur jong play ngais kem ke jing tumu baro ki baka balang kadan bat kamtam nak liang ke senong ru ban yesim mentalang ban penbet penbiang ngais kem play kurku nak benta ke sini teknik kentian bakendiat sesien ai play ya baro ki badan benta banyelet tur nak benta ban penyo ini ke surak bat ngilayo ini step bat kamtam ka jing play kerpang galit su deputy chief minister jungi sa person nak benta ke jing simkhia jungi ban penulong ya kini ke jing don kam jok senong teknik kentian bakendiat play sibun play sejarno